for no ye best rom say omo ya de nye say ye hu aye din for some time thinking say omo be hu say no man koyi but omo so mu hu ni sa de a ye tie no ye hu na respectively ya catch omo say de omo ye no enye egu party no hu fin say mo be kai a 2008 fashion say ya na the opposition NDC never won that election. The election ya kwa ya ye election ya wie ama Akufo do first round only di na ye call a year na adane kitu e bi say so hu e bi nyina akwa ye abro ya minu e ka ho asemi eno ma ye say ntimi nye but once a year no some of us are speaking. Now, some also take and say we are speaking for the MPP because if you compare and contrast MPP to NDC, they are not MPP angels. We support policies, not political party. And we are part of the MPP because most of their policies, they are boa mind. And yes, the Obeka and me, I'm very proud. So Ube relating me to that political party because of their policies and interventions. And the best warm say individual interest in koba, not the difference between MPP and this in the home. What the MPP for now, mo bra. MPP ni Ben was me ba politics in Nambe. But you can this for Okudzeto abrakwe mumisa say adwuma be no aye wo Ghana da enso ene wo kita V8 be in the fee esidan okwo ware kro onu na ni tiri hu sasa bi ba bi akwakwa na se di agro no o de ni nkrofo gu play mu ene kwa ye oba ho ade abra no onya adwuma da ba otimi bie na no pacha no timi yesi mu aye ne mu ye age mate ni de ebetima akeka ya anwa akire mu otimi bie na no pacha no etimi kasa Akufo Addo akwa first class flight na ye wo school mumpo bra pani ye wo school mumpo a ye yi obi se school prefect mu nyina mu tue school fees so mu nyina mu sa with the same class but the moment e be school prefect no na aduane nko ni bibia nko abra mu nyina mu tue school fees no mu te class maako same right no yenya body na crash captain crash prefect cry da form ye yi wa obi bia asesa bia na we yi medex ase brodo ni margarine tea bread ni margarine okidokis squash shemema ni ade na egu you understand yeah they are bribe yes you know wow so enti no say ye kwaye ye normal to say e na ye senti anye say a na mo ma atamfo kwan yes mo ma atamfo kwan say asem abeda ho na asi edu nkatia tape o de aba abon eno what then mo divert attention eno no mo pesa mo divert attention eno e say ye kan ho ye bo ho na ho tete no say unua wa twa enkwasi selection a omokoye ma yen say we sabi ye be so omumumi omo no mo na we adidi bi e na NDC fo na edi anko na mo gie edi anko oh complacency na adosun na media me say NDC for MPC nyano say ofuriata censorship MIT committee every those bogus MPs no mbegina ho ye say mabeka cho say na me no NSS they say dun katia kan ye no eye no kure dia Kevin Taylor person o kire mu say NDC for mo agimi o tom because Kevin Taylor ti America onunya figures collated figures e ka say agimi for nkokon no ma wini e mo ji Kevin Taylor edie ekoi amoakọ baduo sa wan ho oti UK sa ma me no e wo se nka UK for bon ko Ghana very wicked soul treacherous being oba besi awa badaye timi betra wo page so sa mon kwa na mon kwa konkwaje to mi ni awini sesi ene omo se
no munitin. Chachu, shame on you. Chachu Chikata, shame on you. One man this for your opinion. One man NDC for your opinion. Hunu penny jane. Sa papa penny said you were tiffany dui. Yes, so penny 300 yes, kuma. And Kasabi a penyan sanin dia. Mumian kwachachu. Say a baya. And ka, oh, ya bayanko ho. According to a see dunkatia, or modi tape ni bra wow catch or musa some way dear. And say dead on arrival, monko 20. Nanka woo you penny ready. And say, hey, chachu, kai baby, you free. We end this ni, yen cano correct, yen facing fact. And then yansa some so yen support. They ye pa, sebi, qua sem. And I say, I'm pa, camera yen for me home. Na wasori di asem we achi enti za mo be ha chachu jikata ye court no ye kan ka ho asem na chachu di ne nam amango no otikwadu enti Ghana constitution no wotimi sori dina na so kan the whole constitution e kire which was irrelevant to the case and ka asem na da ho ne ye kan wosiku amakwa ya mako hihye e wo constitution mako hihye e bi ko wani a saa na anu bi ko bi ani yes ya kan ka asem Emma Chachutimi ko jina hoso ko defend the case we and DC lawyers nyina so ye wie case na no maba and in fact say no ye de ye beda nyame ase I say du katia tape na apie no ye beda nyame ase papa every 2024 no ma yo madwen say omo ye ama judicial na nim eguase ama credibility e wo mo ma say no and this koba say 2024 mu lusu no mo tigu krom so mo begimi a Ghana for do na akọ kasa ai set 2020 omo call ye no for fa hu wie sika pa titiri ndisi for e wie sika pa ye bampanyin yira ye man allowances oje alawa enti mum ye mfa mbranto ho ne ye nkasa e bia sei no obeje asei no obeje Ghana for twe o ma no beje keye na Akufo do ene ne yire se yen ya bobra o ya mbedi Ghana sika ya bobra Akufo do ne convoy ne car watimu no ono ani bottom sika o enye Ghana convoy na aka ni security na edi na chini there yes but car bi Akufo do timu bia no eye ni bottom sika because ono to opposition kra no otoka se mo be kaya in 2008 NDC for kwache no kwaje ni V8 omu wie kwa hwehwe mo se ampade na ye genuine ye sande abro no se mo family a che o man no edu oto opposition even in opposition no che Ghana ka wa boni bra ansa na obeye wo mampanyin oba ye no so wa ma wa hu se yesuma benyansafo ne yensuma na mo tenten enti those NDC for na woka na we bi owa oye TikTok no me pese me ka kire mo se yesuma benyansafo yensuma na mo tenten you can be as tall as whatever sabi aha nya any send ho no ma useless enti se NDC for akohia na John Dramani Mahama eni ne nkrofo se de entebe we no makoyi o maba no problem ye be fo bia to ho baako ni a church no musu no omoban na John Dramani Mahama me won so former president and I say educate aye kasa no say Mr. President